I pozdrav svima ljudi, danas ću da vam pokažem kako da stavljate linkove na svoje videe. Znači ja stavljam već linkove, tako da ću sad da vam pokažem kako da stavite linkove za igrice i za nečije videe. Tako da, ajmo da krenemo. Idete ovdje, sad prvo za igrice. Idete ovdje, ukucate koju igricu hoćete. Evo Mastercraft može. Kliknete na Mastercraft, mislim ne morate vi Mastercraft, vi možete što god vi hoćete. Od igrica ili aplikacija. Ja sam Mastercraft i ovako kliknete tu. I kliknete Daily, znam da mi je prazan tablet, ali moram snimiti klip. Kliknite Daily i Copyright. I kad kopirate, onda idete na vaš YouTube video koji hoćete. Evo ja ću na jedan video gdje sam snimao Mastercraft. Evo ovdje ću. Ne, ipak ću ovdje. I tu kliknete na ove 3 tačke, kliknete izmeni i opis. Evo ću staviti Mastercraft. Ne tako. Mastercraft. Evo ga Mastercraft. Tačke. I tu pritisnete pored ovoga što ste napisali i pritisnete zalepi. I to je to. Tu vam je link. Znači napišete to. Napišete to i onda pored toga što ste napisali pritisnete. I tu će napišete zalepi. Pritisnete zalepi i to je to. Tako da, eto. To je bilo to kako da igricu, kako stavite link igrice. Sad da pokažem kako da stavite link ovog videa nekog. Ja sam ovdje stavio link videa. Ovdje sam stavio link videa, ovog videa na kog sam ja radio. Ovo ne znam ja. Vidite, ovaj video sam napisao tu. Kliknete tu i možete naći taj video. Hello i dobrodošli u moj novi klip. Sad kako sam to uradio. Kako su to bugs? Bukvalno isto kao prvim i za igrice. Sve isto, samo kliknuo sam ovdje Daily, Copyright i onda sve isto radite kao i za igricu. Tako da, ja se nadam da sam vam pomogao. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, dajte ga meni, a mi se vidimo u sljedećem, ok, malo da se opustim, da pričam normalno. Ako vam se svidio ovaj video, bacite like, komentar i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem epizodi. Ćao!